I Marta nócha trí chuig ban tuarasóir ó nua-amhrach Anna McCarrick ire I Kilmartin, agus sin chuig Mary Kilmartin ire I nullaigh nócha trí, agus san anar nócha Car I Meldacínan chuig sí ire I Bort Lárga. Banéir ón imscrúdú a rinne John Harbison gur déanú tachtú Mary. Agus an am sin bhí feistre an Dúnmharú bunaigh na Gardaí. Bhí a lán I méal an phobal ó thaobh an vanishing triangle. Over the last 8 months, I've been intensely doing my own investigation. I do believe it'll be solved because somebody has to talk. The truth always screams to be heard.